Ko himmen ko para bayit hautrai Jisu Christ. Ki jimpuli minda kasngi ki kot ki ver yangi vai pai vai ban puson halor ka nongrim jangka jinge but u Petrus Bakhuid kentu shai kadar yangi bangi deben pendrekam yaka jinga kaba uble ula ai hangi bu napdang jongi imju pendrekam yaka jinga kaba uble ula bu hapo jongi haba uble karko yangi haba u Jisu karko yangi u kemilendi bangi pindon kam yaka jingurku kabangi la yopediang man ka kelep mat ngiyopediang jingurku ka jinga jongu bele ka bor jongu bele habangi kran chapanga jingurku jongu Jisu kalong Jisu u ai kiliang hangi yaka jinga jongu yaka bor jongu yaka jingir jongu kramba ngindu pendrei kam yaka neka jinglong jongu Jisu hapo jongi bangiru ngin imkum u Jisu ngi eat markeliang nakata daw Petrus Bakhuid wong ngi deben eat markeliang ngi deben leba yekiwai kramba nginza yasirim ya u Jisu haga jingim jongi kabamod ka jingkot jonga ba jumpi kalong bangin yasirim ya u Jisu hamalla ki por haga jingim jongi balengi duai balengi simenda mas Bakhuid bangin dup yasirim ya u Jisu haga jingim jongi bangide bandon ke jingyu bi jongu Chris hamal lagi jingle jongi habangi kren habangi kana habangi trek habangi kta habangi im hakinga sem jongi ngide ben kit hapo jongi yakane ke jingyu bi jongu Chris ke jinglong jongu Chris badladang im don kane ke jinglong jongu Chris ni kerlalong ki bribam seiso haka jingim but haka gospel mendakas ngi kaya ka bangyo I kalong u Jisu ula udang penkre yalade ban shayap Jisu penkre yalade ban kindiu burom yaka parte daka jingem jongu badu Jisu la leisha ke temple kaktinu bele ka ang ula leisha ke temple ula pe tavyar yaka temple ula pe saudong jonga temple udang peit yaka temple bale ayu namar menda kaneka temple omdon kamshu u Jisu ulonga temple batimai nanda u Jisu u peit yaka baduna haka temple but nagata daw haka gospel jonga Matthews u Jisu u penkuit yaka temple nanda u yadlendi u peit ya u ding dimbur haka gospel jonga Marcos part mar kompong u Jisu u peit ningkong iya kading dimbur nangda uleitrung shaka temple ban penkuid kadon ga jingmod kabayar hakane ga jingle jongu Jisu lese don bon gi bri ki parkhat bale u Jisu la timno ya uta uding dimbur namar kaktino bale ka ang kamde ka ayom ban don so bale u Jisu la le shauta uding dimbur ban tim ya uta udim dimbur haka por bamde benyo bamde ka ayom so henre hangne din dimbur ulalle yakie bamde banle haka jingim jongu namar ula thok ki brio namar la mi ikisla shuanka ayam bananda la pinbije ki brio hangne don ga jinglong arsap hauding dimbur jinglong arsap kalong haba don so ula ak kumba udon so haba don so hau ula ak kumba udon so bonsin kane kade ke jingim mensiam haba u Jisu tim ya uding dimbur upeni hangi kane kalonga jinglong jong bon gi bru ha kane ke juk but kam kerpang u Jisu kedau ya ke jinglong jong ki ju ha kata ka por ki ak kumba ki donso henry kimju im ya ka jingi do blai kimju tre ban pensei so bon gi khristan ki long komne ki ak kum gi khristan henry kalam so don bon gi dong yalam ki long komne ki ak kum gi dong yalam kalam so badu Jisu ong kum kene ke jinglong umpidiang kum kene ke jinglong sautanad badula ong nadu menda kasngi pinum akshu pinum imshu kumne namahar
Pin sa pinbije gibriu. Don bon gibriu ki pinbije gibriu. Haki inga sem jong iru don. Haki imlang salang rungi don. Bon gibriu ki pinbije gibriu. Gibriu ba kumno ki pinbije ki wei. Ki bam don chingae kumba ong u Petrus Bakhuid. Haba om don chingae hapo jongi. Haba om don jinglong u belai hapo jongi. Haba om don jinglong u Jisu hapo jongi. Ya ke rukam ba ki keren. Ya ke rukam ba ki le. Ki pinbije gibriu. Henry palat ya kataga jingle jongi. Palat ya kataga jingran jongi. Om don eye kabalaban pinsoi so ega jingem jongi. Lada ngilong ki khristan bashisha ki bayai rengkat bat ke jingi kai jongu Jisu ngide ben yeserim Jisu ngide ben don ke jinglom ban map kalam kain ya ke jingduna jongi ve kalam kain ya ki jingtolo jongi bruyo ni koloi ben map ye ki ve ni koloi ben ide ki ve nagata kada ka gospel minda kas ni ka pin code kumno map ye ki ve Map ye kiway. Lada pedon eye persha yano map ye kiway. Kane ke jinglong bashisha. Lada ngimla ban map ye kiway. Nangdangi duwa ngimane yaw Jisu ngile bun gi kam. Ngilong kum gi ding dimbur bam seizo. Ngilong kum gi ding dimbur bam don so. Tangi sla suda. Sla ayu. Sla kilong gi kam gi bangile ban pindap ye kerukam. Ngi late mass, ngi duwai, ngi ong, ngi long khristan, ngi deng rosary, ngi deng dimpana, ngi lebun ki kam. Henry hakini ki kam baro ka jingma kalong don kano ka jingger ku yakiway. Padu Jisu ong kum kene ke jinglong ngam sha. Kum kene ke jingim ngam kwa. Padu Jisu ong tim yame ko ding dimbur namar Pila pin biji gibriu. Pila pin ngait biji gibriu. Pila thok gibriu. Kabaki wan shapi. Habaki stamban yomari ke jingim. But pi kilap omdon eye khristan happy. Omdon eye khristan happy. Omdon eye jinglong uble happy. Henry tangi jinglong thok happy. But pimde ben yang harut surakumne. Uding dimbur uba pinbij ya uble. Kiding dimbur kitok ya uble. Kim don hok ban yang harut surak. Kiding dimbur kibatok ya uble. Mano ba yang hakama jongu ude ujisu. Henry uni uding dimbur udnud ban tok what hakama tuble. Don bon ki khristan kumne. Hakama yang hakama tu belai. Ni thok ya belai. Ni persang wat ban pinbi ya belai. Da ke jing star jongi. Da ke jing long thok jongi. Lese haka riang ka bait khabar jongi. Lese ni pinkup burom kumne kaba ngimdon satya. Kum kene ke jing long belai pediang. Bananda ujisu penku dia ke temple. Kini kilong ki ding dimbur ki poisha ke temple. Kini kilong ki jai ding dimbur ki shong ha ke temple. Omde tang harut surak. Henry what hapo ke temple ro ki nude ban rong ban pinbi ke ki buriu. Padu Jisu ang kum ke nege jinglong ngan weng no. Namar pi kum ke nege ding dimbur. Pimde ben rungshu shaki yinkin tanga jongo belai. Ya ka jingle jambi ha ka temple people long pinpan ya ka temple kumgin nong krem jongi dakai. Krem jongi nong tu. Ding dimbur ubatok hasrur surok minda upoy shaka temple bad ha ka temple ro utok ikibrio bad kibrio ki pin ngait bid. Don kum kini kinong yalam hapadeng jongi. Don buon gi longkumi longgupa ki longkum ne. Kim im yaka jinga e jongo bale. Kim im yaka jingi kai jongo Jisu. Kim peni kano ke dak jong ke jingi du bale hapo jongi.
Kim treban eat, kim treban map, kim treban Yesu. Jisu pen kot lada ngiyang persya ya kihimen ke para. But ngim treban map, ada ngim treban eat, ngim treban pen Yesu. Ngilong kum giding dembur balatim. Buon ke khristan. Hagane ke juk kabamenta. Kilong giding dembur balatim. Yakum gini giding dembur balatim. Kim don hawk what balong ke dakot jongka jinge jongka bala. Padu Jisu wengno yakina ke temple. Ko himen ko para tongin puson ya lade. Hadu katno ngipin tray kam yaga jinga e jungu Kris. Ke jimbam pen tray kam yaga jinga e jungu Kris man kasngi haga jingem jongi. Kapin jinjar yangi kapin mensaw yangi balong kum giding dembur harut surak. Yaki en savengno na ke temple utrai. Jisu bayit karko kardo yangi pensle yangi bangin long ki kun ke ba seizo da ka ba pintre kam ya ga jinga e chame bangin eat bangin map in yasuk in yakudup bat ngin long shisha ki kun ke ba yasirim yame en yaro ya utrai Jisu Christ